Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring one man come on here too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Obibia kwaba le batu majie ene dens muniaba mosum for mercy call na me de ensemo agitri no wo man mu eba besom na etiefo election we de ensemo ba papa enam eye campaign bia na sente me ye fi aswas nega every predim begina ye MPP echi na chese wo campaign ma MPP aga na fo bebre ja o adwen kire se we de bi secret we bi akoso bibi akoso san say Ghana for nnim say ba efia hwas nega dia na eno ani NDC na all of a sudden na wadani neni e dia kire NDC na wadjoin MPP de na bibi wo netiefo eno enkoda nche we na ye muna Gucci a wo ye adwuma wo Kantanka TV wono nso de nsemi betu dwa na nsemu a wo ka ne say MPP aban no amayoko no celebrities dudu na mo campaign ma wo no sikapudu obi koso ye mo sika bi na eno na mo na Gucci susu se efia hwas nega any David Prince David or no Prince David or say from fancheme wo mo sika bi mo ye de mo san ko mo nchene so akoye se menti me nwati bi aba bepie mu efia hwas nega te ya anya ne den na no etiefo mi se woni twetwe atwetwe nsem aba ko Kenya efia hwas nega ne wo gwe nyina na nsem ode aba betu dwa ne se Safu Kantanka Apostle wono answer founder of Automobiles chese ye na enim se ba Kantanka cars de Ghana o de mu stronko efia amana no ato papai na nsem wo de tu dwa ne se papai wa ye nyanseni anka one community memu ntwe na afa so on employ obi chese sebe oye prostitute chese prostitute na ye efia hwas nega aka na asem na wo de Mona Gucci netifo efia asem ya wo de betu dwa no audio kamo ye ntie Asawo Mona wo pa asawo apoche kwa wo feliye aboa ede na awo enye na ate wo kan ya se uchi ene one young girl bi na mkoma ochi Kantanka ka one will be in a common sense e wo Ghana ha ochi Kantanka ka na nsani ban ene wo kroma ochi Kantanka ka aboa na wasia wo fa Kantanka ka a customize Mona obefin Mutan time. What's up, Paula? So, two, leave our poor. I shall cry for you, Feli. I shall. Everything for say like come if you answer more kind ama Safu Kantanka the grandchildren woman so about say if you any so idea money ni enchane ni ton na woman part say if you enchane de bie legacy be na ye fia family ni papa bejaye ana ni mami bejaye a wo be sorry na no chese efia sorry o kasa by heart wo efia mu bia ni mu se ka mu kra beye na kete na social media si beye wo ho bat efia chi ntini mu na nsem yo mu keka ya akosi se efia papa aye bibia chese mo ma ne tina bia wo society mu baby I will deserve say yes wo no no mudi ni si pepe so say efia kasa dodo na wo kasa ye mpanifo afa de ye Apostle Safu Kantanka so na we draw na letefo Apostle Safu Kantanka so ne busuafo chese say ne grandchildren ne wo momo so chabo no efia omo ka oma dwen papa oma kasa pa na say na womo ka womo nsem fan tu dwa se ne womo ka womo nsem papa womo ka womo nsem pepe say no ka no while some threatening to beat
daylight out of the blah blah man and asked her to list the legacies her family has left for the country she lives in. Your father left no legacy for you, and your children so stop behaving like an uncultured being. How many people have you helped? Have you been able to invent anything with your brain? Don't you dare insult Kantanka when you are fighting Monaguchi, one of the grandkids of Kantanka threatens. It's here for say na mo kan no say ya just say bufu aba. If you so moon down dream who say fear. Just say wo kasa say be a wodi edru no. To the extent say wo tie video ni mo a na efiansem ni bia wo kan say yeah Apostle Safo Kantanka wono the founder of automobiles just say ba ne car edi mu no efia susu say wona ne ba junior Kantanka no wo ye gay o practice Sodom and Gomorrah just say gay kwaso na etiefo nsem ni die ne efia kan ni die wono kwa no nim ne wo gina so ne no so ne Kenya Apostle Safo Kantanka ne busia na wo so de o madwen kire ebetu ja na wo hwe se ne o madwen kire yi na ekeka kwa mo so mo kan o madwen kire fia se efia ka de ye nchi kwa ba yewem je se ye ka se ono me wan je se ye kan mo ma bo bra na mo family abo bra aka wo kan bi na ofri na je se obe kasa tia nya ye kasa tia ni na se fia be hwa ni tu no bra wo ye ni na won ko nkrabonte so dodo ne guabonten then na why am offensive for then na why am obi a woni aboa o tu se fia won ye hwe ye je se dibia oni dibia bia etu otu su kasa na se na o kasa bebe ni de bra no be bro no enye tie fo mo kan sem se o mo chi efia je se beating se pan on be bo no na ebi nso anso a obi nso se na ye se be the drugs no ye ntwe be de ne kan ye den ye ntwe fa ntrum na tie fo wo hwe se ne antokoi efiti Monaguchi komeki ne comment na ekeka koi a che se so na eso no hu be hia se obeja wa dwen kire de ato ye comment section wo edi ama ya fe won subscribe ya no to sana mo no subscribe se ne be ya too much if you dey say that live streaming discussion interviews trending news be circulating ya the two jana won so sa etumi akabi no etumi a kire wa dwen na afi so o like share promote channel we any day messy cow na think it away ebe so mo that's ne ye be sign Asia makramo